Ma'am, yung bag nga bigat mo. Oh, kastamit ka niyam, sir. Papain nga ti masapol mo. Dala ti bangkoy follow up, ma'am. Iti, Di panggip nga, di panggip ti ko nga, ma'am, di para mercy di. oh, Adi, tata. di ba nagmula kami? Mm. Tatabang, in-insure ko kami na di, ma'am. Insure mo? Kung ma'am, in-insure ko. Amumit na tuyot, ma'am. Natuyot. Tata, niya ti problema. Ang pulos ti nabapit mi. Kaya niya ti problema, tata, sir. Panggol di follow up, ma'am, no, kwa kuma, no, dadi maawat mi nga, kwa, kasla sukat na nga, di, binimikin, kwa, abono mi. Yan, itikon ko na akon, sir. Agro-pro pa kayo samit nga, kwa, sir. Nga, Nga, ayudan. kami akasta, ma'am, ah. Kit karapat ami mit, ma'am, nga pami nga kwenta, siyempre, mit ni mi, Abay, di yu amo ti aguray. siyempre, follow up mi mit, ma'am, ah. Sir, sa bali ti problema nga min kanya yung farmer kayo kit. Apura kayo nga kanayon. Siyempre, mit sukat ka, di mula mi, ma'am, na mit naapit mi. Kit, Natuyot nga, ma'am, ura mi sa sako, awan. Naksit, di mula mi. kibasol mi nga rutat ta di jay. Aguray kayo ate may kwa. Nga si kayo mapan kayo ti nga kwa mo di ah. Maditi kasta nga obrayo. Ma'am, kwa pa mi ori follow up na damaawat ni mi laing nga, kwa, nga, kasla sukat na, di, gatang mi ta abono, king binbin imi, ata, umit na alam mi. Agpaayab kami sir. Agpaayab kami. No kwa agpaayab kami yan nga kailangan nga si kayo mapan dituyin. Nyami ata pa, isuro nga i-follow up mi, ma'am. Tati kinapapurado yung launay nga kwa kayo, farmers kayo. Di kayo makaururay. Tara ayudan sa tiam mo yun. Ayan, kagkasta-kasta, ma'am, kwa, karapatan mi deta, sa hambing nga gabuta, bulsa maji, ma'am. So, katalimanin mi ti, pagsarasarita, ma'am, ah, na may gabuta, bulsa maji, yaw awat ti gobyerno nga ayuda. Basta sir nga kwa. Para kanya mi aji, ma'am. Ti pakialaman, ma'am, at asweldom lang ti pakialaman. Naa. Amo nga pagpakialaman ti yaw awat ti gobyerno nga ayuda. Agsinukat ta nga tati pweston, sir. Si kadituyin ta siyak ti kwamon. Apay gabuta, bulsa, ma'am, yaw awat da. Han? O, pero kasla ka lang, kwa, ma'am, kasla ka lang makareact nga gagabuta, bulsam. Kaya aguray kayo ngamin, sir. Ayan, kasta, ma'am, at trabaho, ma'am, di pakialam, ma'am. Amo magpakialaman ti ayuda, ta karapatan mi ata, ma'am, nga urayin. Saka aming pilpilitin nga alain ti nga ayuda. Usa ming yaw awat ti gobyerno deta. O. No makareact kamit, ma'am, kasla ka lang, kwa. Kasla kukwamit ita ayuda. Hindi ita nga ister mo mit, ma'am. Magubra ka lang din ti trabaho, ma'am, mo pakialaman ti ayuda. At sa sweldo di, budget mo, ma'am, nga para ti pamilya, ma'am, mo pagpakialaman ti ayuda, ah. Ta para kanya, milita. Naa. Kukam na ta, ma'am, di ayuda. Ang kaming bibisin, ma'am, ti ayuda. Nga mi launa. Gadumit nga imbagamon, sir. Win, ma'am, ang kaming bibisin, ti ayuda. Kukam na tan. Uray mi deta nga si kami ti kaslamang kuka kanyakon. Kit nagadumit ti bagbaga mga minin, ma'am, nga kwasta. Kit i-follow up ko lang, med, jay, in-insure ko nga mula, me. Pero nagadumit ti Gusto bagbaga mo. mo din na, sir. Nagadungay imbaga-bagamon. Pakialaman mata sweldo dumang yung awat yung gobyerno mo pagpakialaman tayo data para ka dagiti ko dagijay farmers ang kami agraraman nga kasta ti bagbagam ang kami nagbibisin tayo da sa kusa da ngayon awat data sige bang kukam na ta dyan Ah? nga data